Wahara. Benangnya, benang, benang. Tuh. Benang kabe. Mari mencanggih HP dia. Ngarokok sekali airnya. Tuh. Ini kembul. Ini kembul. Ini kembul. Pagoda canggih nama. Noi, henoi. Benang lo. Ada kan kalau kita ngering airnya. Atuh. Ada yang air dah ku. Benangnya. Oh ya. Ada kabar. Tuh, kami ya. Benangnya. Gagah. Canggih. Oh benar. Canggih zaman ayu nama. Oh, canggih kore mo ay lama. Hayang Apollo kenong sa Apollo film. Ngomong hente kikuan ya. Ay naman ya kasi di ngomong biasa di luar. Mantep. Mantep. Benangnya renganan. Wahara. Benangnya, benang. Tuh. Benang kabe. Mari mencanggih HP dia. Ngarokok sekali airnya. Tuh. Ini kembul. Pagoda canggih nama. Noi, henoi. Bapak abang lagi ngapain? Hah? Lagi ngapain? Hah? Lagi ngapain? Nah, Bapak abang lagi ngapain? iya. Ayo. Video di sini ya. Lagi ngangon gitu. Ini burung dia. Lagi ngangon gitu. Ya. Ngangon gitu. Lagi ngangon gitu. Lagi ngangon gitu. Lagi ngangon nih gitu. Lagi ngangon gitu. Lagi ngangon gitu. Sing budas, sing budas. Hah? Sing budas. Lagi ngangon lagi. Lagi ngangon. Lagi ngangon fit gitu. Lagi ngangon fit gitu. Tadi kandai, Lagi ngangon fit gitu. Kawan kuara. Iya. Kece siya, mga kalurga. Kami lagi mengembala kambing lagi nih. Mana bosnya tentara, bay. Joko tuh nyawa-nyawa, tenang, telepon angin. Palintiran ninyo na ba ang masolohin yung palintiran ninyo. Kuara balah ko jaman nama. Gagah bukan ulah. Canggih. Oh benar. Canggih zaman ayu nama. Oh, canggih kore mo ay lama. Hayang Apollo kenong sa Apollo film. Ngomong hente kikuan ya. Hente kikuan ya. Ay naman ya kasi di ngomong biasa di luar. Mantep. Mantep. Magrabay ko ban. Mal. Canggih.